utaanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, utulai na o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hake anga, he wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke huwha mo e tamalo e whanua ka maunga hei talawhatapu ko tope o ku whatapu atu pa mihini. Talangata ia te au whai tō mama o ka e atai whainga maari e koni ke o atoha mo polokalama ko i atu whanua whau ki he weekend hono programa whikau aini ma o atu i he weekend i he whainga maari e ko ia o ku lava ke maupe mo e minister ke whahoka to ai polokalama ko ia. Whiawhini, whataunga pe kainga ku ongolere atu pe ai polokalama ka tiki motolo ki apina. Whiawhitu ku ke lava o whanongoa mai e tau polokalama he whiawhini o ku o atu e taitari lei ma taitari loto mawhana ka tiki motolo. I he houani whoki o ku whiawhia ki taitari lei e minister Paula Piveni Pikau ke whahoka atu e tau polokalama ko ia i he ahoni. Piveni malo tau mau e ahoni, malo e ngau e pe mi tonga nak mo whiawhia ko pehepu mo wawha pe ku mo sai pe ku nau kisia fo ku keke he logo sai e a Piveni he weekend. So logo wa che mi toga wa ne fisi. Ai, o ke fisi ko. Ka ne go spisa na o na ne fa ki fataya e. Great. Ai siti computer na fa he ahoni. Pea ku hoka te cyber security e ki he monitor pane hunga ku to mai aku ki fisini.
Oh, okay. Oi. Ko whanau peo ki motu mai be, ka ki log out pe mo ka ki log in mai, kita ki sio pe kai pa ka kai pa ta ki le tu he ko tu sai pe pick up pe. Mo ka tak pe ki ta pe kama ta ki log out pe minister ki to me he ma programa ada ki log in for all mai ka pau tene lava o whahoko ki lele yang ke ua motomoto pe tau hoko atoai pa ka pau ko tu pe ia neti pe tau hoko atu pe ko ngaka ore pe ki tau ki sio ki tu apate ki lava o foki mai ki loto ke ngaka lava ki tau ki sio nge ki neti pe sai pe kai ke lava ke tau toki hoko atu ka mo ka tak pe tau ki tari pe ka tau ka lewa ke tau ki foki mai kau ki ta back for hiva ke nga ke ki va pe ai tonga ko foki mai ai kone lava pe o me minister glot ka tau hoko atu le vai ia oh da kon kui Solo que mai. ia kon ku whanau atu o ki sai ang e tainim ke da hoko atu ai e ko ngler ko ne fata ko ni ku oi te mate mai Solo que whanau mai. ia kon ko whanau te tainim mi pimen Iyo ngore ring mai. Iyo. o ku sai tainim Iyo. oh okay ai ko tu ko ni ko ha follow ale ai fata hena pa ke to ki foki ki tonga Oku foke whakahanga i ki ne tihe moni te. Toko se tope lupa to foke po tope lulu. Ko imagino que te au he ahoni ko ai foki ai ta tala no que ta bakai que ta sio que ngai ka ving ange ko ka venga ko la tima house ka ko tu ko ia fa ko ke ia he dai nimi o ku ngari ko mi ko ka venga be alu pe national security pe ko o wa ngai ka venga ke tana ki mai ke fa ta ko mo ia Iyo ko u ka venga ko ni me he cyber security pa mo digital security. Oku o mahi ki mama ni o hike fai hiai dai min me normal o physical world. Hike fai hiai ni dai o fai he cyber world. Hanga ko money laundry ko hacking hinga system o hold them in ransom. Ka to me o cyber crime. okay O kamata ke fetu tuko mamani o whakapoto me ka to me ko fai hia. Ka kau fuki me ko no fa o whakamama fai sol. O pau ke mateu teu ngai fonua ia pa mo pasiki ke kampete me ko ni ko mandu he ko me ko hanga fatongai ko le ko
o le ko kau mai me ko ni ko fa malo ke to kon pandemia ni fa fi mai au ge ko to kon pandemia o ko minister he communication ni ICT to kon pandemia mo o me te ki be mo ka ko au foki subject expert ko au ko mahino ka te talanga ka expert he ICT be mo ngai tai mention ko ya Pagune pago raki fanga mali na fa fe ya gi Hong Kong de nga pas me ka ka ko fa ta ko na fa Hong Kong ai ko digital transformation pa mo integration pa mo artificial intelligence ko fa ta na de mai ga na ni hanga fa ma ho ko to ke continue on the reform man de ma hu fo ba na vei ua e whakaukau pe te reform pe te babysitter. Ko ngā whaka ki time no, e mahu pe fwoi ni February ka whai whiri November, No rewa e whakaukau hanga vei ua pe te umau e support e kau ngā ue pe te umau e māma whiunga kene tataki umea koe ni. Si kau hanga kau whatano whakau e invisible hand, divine interventions. O alpha ke fata ko foke me buga ma hokloto. There is no other directions. Ka no reform he ko way forward here ko pa ke digitize me ka to. Ko u hi ai ko u me ko de ko ni ko fata ko ni ka u support all the cyber security. Ki mua ke device ho security pa ke mahino u cyber crimes mahino u mea goia ka ke toki lava o strategically put in place a whahinga security i he cyber dimension cyber world ke ne hanga malo i ka kai whanua aia koe u dimension koe au nā rewa toka nga i kaua e money laundry koe o data protections, data security, ko access my external host o capture ngai i database mahu inga panau hold them in ransom ke nau wakta tongi sirin. Ai ko katoa umea ko kau ia Toko fia bebo fa malo pe ton pare mia ni anga o. E ko kiau he sio o ko lava sio ke u mata vai he. Kau fuge me na u peinga I tonga ke uiha energy sector cross sector approach for ke talanga ko communications katoa u mea koe. Ko ne o sang koe apa wai lewa nau. Within nga sekta koe ni wai nau whikau kawaki. O kai e pehe ke lere ha mea in isolations. Koe mea maula vai o reform u mea koe hoko. Anga maheni. Fo mahe o anga maheni. Kaike? Koe aia te uhiki te u whalawa tau he sapate ki inenti o ko se ai be mo fisini he fata ko ya cyber security ki he me monitor ki he tobre lo pa do fogre ito ko imagino ai fomentala kan ku ke fai ka ko aki mo ke ta hoko atu ko ki he let my house ki he konga ko ya ka pa ku ke te heke tā ki uno o kamata tala no ai. O ko loto ki eke atu, ki eke wabe atu kai koe, ko ngā ko o sio hifo he internet i, pa kulahe no seni mai ka kai e video, ko mou, ko ngā na tau tala noa pe foki ke mo filimi koe whare area, na te ke tau sio ai. O hu mai video o seni mai he internet i, pa ko nofo whakau kai ko sio ki ai, ko mahino pe foki a te au piven, ko te o guai befo ke ko mau ngawe o ku whahe tai nimi ko lahe mau alo o hiki holo u documentary pe ko mai o whainga documentary o seni ke whetu ko ku whata mua ni alo ki ai pe ko osi ma befo ke matole ngai mea ngawe la bea hata hakutangu tu pa mahanga ai ke lere tau ke funga maunga pa hifo hifo kilalo ka
kana ha pe ko lo pe ke ma ka ko si pe ke fe video ko pe me asia ko pe no merit ne as ko fe video ko ngani ko fa si fe video he ko fa fala la fa he ko fo ko tu pe ke me ko mo mai me fa le area he ko me ai ko mo ni okay no fo pe ko o mai ko he no pere na mai fo ke no pere vai ai ne me a pe he ko na toki ko atunga ke mo ta ofi o toki puke ha ke minista ko feta to ia la ka ko me ki fo clip ko ki fo konga o ke lava ke si ko me fa ta ko lo to ke fa ha ke mahino e kakai o ko pe he pe ta to li va ta mu ta feta la ki ai pe ko feta la ki he fo i fai ba ko feta la ki he me mo on po ha me ta ko me ko fenga ke o fenga ke ita ha mo ta ma va e u e fu fa tu ta mi ko fa no he fa le a hoko ke fo tu ma ka fa fo nga se ko ma uli fia ma do le ha fa le ale ko no hinga me ko fa ta la ka kai sai pe ho ai o te ke fenga ke ita ha ka va o e fu fa tu ta ma ke no for society ko pe video ko ni bi ni ko ha me ko ha me na hoko ai na ko sa tu ke fu tu ki ko na fai ko pe po fu pa po fu tu ki ko ke se o le ke me a fatala no ka tama bikin ko ko fatama fu ke matu ko ta fata ho ke ka ko ka hala te ke no fare mahak kapa tau Nggak tahu. habe na ko video ko ne ka me fe ya na fa na fo ke se ana ne be tapu ni fe me ko ni be ka ke to ke ta te hoko ta pa ku o tapu ni to ko la hi ka ku te hanga pe fa le te frava mai ki te hoko tu pe ko nga ko nu na frava mai ko ha ko nga et fai va ya pu ko nga moni solo malo ai mai ko au ya na usia foi kilipi masi ko pe mate be ma fai Oye, mira, porque a ver, what it happened. Ya, o sea, que ya yo, hangi ha foi ano, kayo, ko ano mo ni, na kuang, ko ilaw kaya tayo ya, hula ka security, polo ka lo me ko ya kayo kakana ho ba le mo de siyo ko foi kilipi. Pau te te fasi hok mata pe pe fasi ang pe wa fa hai ma fai e ka ba ko au na tu ki foi me ko masi kai ke ka te me ko ji da te wa te fo ka o fa malo be hok me ko pa ka ki la be au ya ka ke la me ko siyo ko ji ma tu ko ta fa da no da solo o tuanga usino ke fai ai kaute ka goini o sile a pe o ia tuanga wa pa to tanga ke fa dau ma o foi ma fu foi lai ka ko ku hanga goini o tau ka ve ke pure i telefono e ke te kana o vale ko no mo vale ko si ko kiripi ko be si to tonu ko tama ko he wanga ko kwangu si o ka ta o ku move forward pe tu ki hanga tonu mai o mate ko pau pe ko mafahi pe ko tangai bi o fio ko he mea ko imagino pu ka o ai hange ko lau solo ko tau mo a ke wa ta fa le o tau mo a ke pure i le fono ko fa na lo ta ku ka o ku kai pe ka fa lo ta ka ta fa le ka ke fa tonga i be ko ta imbe u hite ma o ta ta e be ko hai ka yo te o ka yo be ke u fili au ya ta be ko pare mia pe ko se fa le oi taimbe ko ke hunga le ka ko ke hunga le ka ko faka ka wen sol ko faka ka wen dicción o que o san ko me ko na hoko o que lo ka pa na ke se ko mi ka to he le ko ni me ko ni fa nga ta ya la por anga ai pa me ku be
ai fo mantu ko na te tala noa ko ui kosi wha moi nau pēr. Ki iu amanaka hoko, panaka iu whakaukao pe te upalan ki hoko, pati kanai hoko. Hoko e whaiwheraka kia. I lau toksio koe taimini. Ka parau la vea pa te upe, hange waha meo. O siang foi mea e pa turi maua ki tua kai lava folau le le foi lau. Ko bongbong solo ko fatahai pe mai polis minister polis afisini pe mai minister immigration. Tanga hi siu na roto ki race e minister ko immigration ni me ko nu hoko ke tau fa na wako. E tai mu na hu kai ke mau e visa. Ma tu ko fononga ke afisi motonga ko so mai be mai na tol. Ka ko tai mu mai fa na wako ka pa uteke ke mai na visa. Ako na do ko e formatala ko fai ko minister ko i kabinete fa foka na do panai o wai re klolo ya e ton pare mia pa mo minister ko ke nga ke na nga sistema tai se mia ko ka ko minister ko immigration ko maheni au pag mo gi mau ipu ko fe bongbong pa mo minister policy ke matano matoria ke organize crime pa mo Oi whainga ka ago whetaurak mo fisini. E koe unga ku o tau se ape parpare me te tau. Ka koe kulau e si o gogo e foi klipi kona na hauko. Masi, koe tama gogo na o stonu ke o koe isi o koe o Atau ada orang yang walau ke begi wah tahu fia kata, wah eu tuai be ai fi ke nau ki fi ai. He ko no mo ni ka sio ni aku. Ni kai ke to fa hele re ai kau me nai mi kau ko ya. Sio aku. Ka ko sio hanga he foi commotion ko ya. O mau gitu agak lava ke o lau le to kon pare me ano fa mala te lava yo tali foi la ko money laundry kau ye me na o haki e mau mai fata pau ke o haki mo ye ngai issue ye fata ko ne region ai hanga he ngai me go a fai via ai pare mo kon ta feta la me Ako na mo ni sol kapau na o lave na ko ngo ke awe mo xio o ai ngo go glau it meant to happen that way que una que solo imagine if it kapana ke flip me go ai ni kau ko ga kapana ai ni ai palpale mai temich kau kapana ko awe na tuki no pere tau cái ko ga ga ilo ya ai be ko he be mai ko how ko mo fa na wo po ke ha ko mata furi hol tamai pa pa na kai ke how ka mau lang si ti he video ba na mau si e to ho mau lo Não que tinha mesmo na show vai. Kau kai ko poini ya, ko fe alo que fare area ko alo fu, to ko fe alo minister. Ko kau mo e mo tuan solo que pure i le fonwa. Pe que awe o sui mai ne afio ana. Me ne afio que ne fai to ha me kai que lava yo pure i le fonwa. Ko anga exio. I to ka ngawe o wai u soi foi to e kau. Te mo kala ti to kua. E tolo. O toi kuange kau te mokala tia. Neo e kure ala hea ke kau no pere. Neo e kure ala peo. Hangau. Manuki ni nau tol. Kako e ksio sol. Koe tau hanga po enhance e tau constitutional safeguard and mechanisms te tau mo tau ngai lao. Tau coexist. Tau mai tanto funua mo tapua. Mo monuia. Ova mai te poti ke toki liri we whakaukau.
o kai ke no fa ke tau ve ga ta tau be vai ko ka no pele bo vai ko ai ka u kakai ke au ke paramount ke por teléfono at all cost nga i si o ga so ganito ko he dai ni mi he me ko na ho ko he va ko mo ignore o te ha fa hinga pala pare ma ya mo hanga ko ni mo ke hoko pe mo fe ita aki tu abe ko si osbe me ko a ko mo os move on ni mo tolo tal e go fa le mo ku kape mo gure covid e sai mi pe go o hake issue o lo go ka o ye ai ya de no fa go ko au solo go ilo i pe au ilo go fa friend go no ilo yo no kata ko I know myself o ka ke pe ge o pa ko ye ka wa u ya ai go ge fa mata ka ai go la u o te fa go ge pe go mai ka e te vendolo be ko e foi time bego ya ko go tam fifia be bo tam loto ka wi ga ke usaia he sio ke na o mai ke na hanga kuhi ka kai ko na moni na u na ka o me na guloto mama hila he o isiu na o ma ka no mamo ni skala ni he wiki kimoa pe o sio ai ke futa to kai o fai he pureanga na to fa fisi na o sio ai na futa to kai o na ka o be mo e loto mama he sio e ka hoi ki no pere na ka pate ke whakauka ke mea koni solo o ke ilo ka pana ke sea komunikakato mo posisi ni koe kau no pere na ke me tari whi lao e koni te whakapapa te na ke ke kau koe tau ilo e tau tore utai menchini koe ke au koe wango whakau whatongia au kia ke hoko mai ne pure tau te ka pe ke hoko mai ne pure ka au e masi ka pau na ulawea mahana u pehe ko ngoi hala whi mea koe hala ke te whakaukau wa hala tahe mea nau whai. Iau, o ksio koe, e whai kiripi, o pe, oi au, e tae, masi, kau no whai te whakau pe na hanga whewhi. Koe ke, ua poti uri action pe, tai mo ya. Kau, wa i hanga ilo po koe me, kau kai koe poini a aku, kai koe whewha mamafa wai, kai koe whi alo ko, na alo ki whare area, o hake fofonga ka kai e maalonga bea ke tulo e purelele wanga ko ulau o e solo o si hui mai ene afio time and time again tu ke sho kita o mai falufua pa de mo se pe mo ke ui si una o hake me masi wa we o i lo po pe tau ata mai le wa pe tau ata mai ko tu ko ngahi lao ko ni ko mahino ko o si fapas me falearea ai ko ni tu ko ya ko toenga pe he lao ya ko ni fononga pe ki he ne afio ke pe famo oni hingo ai famo ni huafai ai ko foi me pe to ke lao ko ya ko ke te a te me ke te fononga ke u lao ko ni ko stali me falearea ai o lao ko spasi o stali falearea ko ni fononga pe ne afio ko lao ko te ke tari te na fo tari ka to be ke to ko mai o se fili kai ke u lao te o hile ke to fa va mai ha ato lao me hen ke fili koi ya we ko pa wa te lao fo tari ka to be ke fili ko be mo u nga we preanga e te ke mai me do ma wo si fare be pare mia ti fe ka to be ke fili o te ma me ha tai ngoni e fa ma popo e ko foi va tai ngoni ko fa ma popo ka to o ke si gon go si e gon go ta bu ne fare au ko nga ka toki implement ka to pe e kono moni hange go glau go aku ko sanya ta ya la ta kuia ko ye ila ka neti e ku fu mai go ni pete u baby sita pete uniform pa te si o go me go e pot nga go aku turia tue kono moni ko ku no fu fa go ke baby sita ono ho pe ano ono vari patai ka pa usi e fala le ka
Ko u whakalere i kono mau whai he. Ko ui e whakataha ke moni te, ai ko whakate tōpero, he moni te ko uke tā. E mai katoa energy sector, pako ai mo kio ke communication sector. E kono moni fulahi pe ko kiau e kusio o tata lere pe in silos, tata piul pe en empire. Ko mea ko ke tau sio ke haola o merie ke kakai. O mama e me whakaukau. When I talk about Benadol, now within the law, within the technical requirement, kwa you know the toria contextualize pe oku lere ke kakai. Ai ka kake. Ko ngai me yo kai kai. Ko eto ta ko Herian Fifita ko ne eke ana hanga ko polisi. Ko dam ko puke ka polisi ha trucks pa mo kes mo paanga. Ko ne fe hui o mahina trucks ia ko aveia ke fa no civi mo mea. Ko ha hunga paanga he dam o puke he ka polisi ko fe hui o mai ta ko ni. Malbe ko ha unga keisi ku na o bena puke mo paanga ka ko ke na lo pe ku ko ne alu ko ya ko fa au ha paanga pe ko avia to kon ke pule anga pe ha. O paanga ko ya ku me ya o half a million. Ono tanak me kautila kau e konga u panga gone la gone money laundry e panga go kau faia fe hua ke panga kau faia ke feitu ke ave go jai kau ka je toi fokia ke kau e ko e ai foka mo e ai foka kau paiki go kamajero na puke mo na wa paiki. Pero vale how e fa fongo ni tu la ke pa o kore pai ki tama ka pai ki pe lava fa fokiang to ha fa ke si me ai ko fa no go no tala no mai go me go tam si nei ale mi tongan ke tau wal tau hiva ali o ka pai ki go ni kamanjeroi I Australia. Pa tipo tai mai. Bahane ngai ke pa tipo tai mai. Tipo tai mai ko ya ha le vai o extend level finga I foto e kau pai ki. Wai foi matai fika eu fe mau que não mit. Kai lava que establish kau pai ki. Kana finga kau police no o que não hanga frangata me. Kono modi te ki lava te pege me ko ni solo. E kono inga no. How bef mo no feu ia ko no nga be ko leke communications me commissioner policy ke te au he issue ni ana mau fata do police ka ni mo attention yale o race fo ke issue ma ho nga go na nga inform cabinet e ko si oga ke ko si oga go ke ko ni su donne pa me cabinet manual ai ne afio ko feu go ka so ya hata I hope tua malunga ke fai tutu. O tua have to make a decision. Ko hiri hake pe ko ya ko pare mi abe me kapneti o tua. O be ko to ya hata e tua ko pare mi abe kapneti. O de hila bi ko ne afio. Ko si o ga go si hui mai ne afio ke whakangata no hu mai trucks. Mon haka lo to fonua. Ai ko me re vai a ko si o mai pare mi abe kapneti me ka minista. Ke na nga operationalize hono fa hako me ko ya ko ha me ke mau te fe ke aki he ko me ko hanga fatonga ma ta vai nga ko la fi ko ke te kofi te fe ke aki pe ko hai ko tene ai me ko te vai ko tene ai me ko ka ke now take ownership operationalizing ai ke hui nga foki kulave ki ai ma hui nga ko te lava fai tutu regardless isiu foki ko he ksio ko he na tu aki foki ai kau polisi kau polisi he Rakto ne mau he panke pure. Pe nau whakailong pe whapoin hiwa.
Ke solo osi ko ui ba ui mai mo police kala uni ui mai mo AG ui mai mo police commissioner mau tano ina. Nang to kila wale wa facilitate mai ko tang sio ko pale mai. Ko mau tolo he tu ko ni sintone ko mau tolo mau taliu I fare area pa mo kakai. Ko mau tolo ke transparent, ko mau tolo ke accountable. Ko mo fatongia ke mo facilitate mau tolo he. Me on koko. Ko e mea ko kai pe ke tu ia solo ko masika ko no mo ni ko foi mea ta tau pe no ai pe he to kua o ku tau atai na pe police commissioner kai ke lava police minister police o control police commissioner si ko pe foi mau hala kai te ke ni mo mau hala go pe ko Uinga ngawe kirisi ke ni to ma fai tu I foi mau hala ka to pe u me ko ka ko no moni ku mau ko ka fo ke me ko anga tek ka ba wa me au fia a me ku perenges o mai ta no fu te pire ta no ma nga isi go na ga ngo na ke la via ke ta ki programa isi go he angi ai go ne national Security Intelligence Unit. Hangi asi mataki me puranga kosi. Hangi asi popo me ngai tona partner. Hangi usio ke e u me. Na ui e na to. Ui mo principal ni. Ko ui nga he ko ye ulo tau. Velo e ku tu go me go stress. E tango go ke te lava yo fai tutuni. Que considera option ko o ahete option ko tango na o mai ai wisi woni ke toka o be we cannot continue this way o ui le va peninsula uni e koia ko le oia ke ne afio ui le va AG ui mo police commissioner ke mau tala noa ke uhinga le o pe ko os ko mau tala noa inga au fia ko ya kawai mono fat solo ko men go lo to ke wanga wa ke kakai fe hui ga do be kakai fe hui mo ton pa na tal fe hui be o ko kore ke o mai na fala e kai te wanga pa u si na fala ka ko oange al benefit of the doubt ke commissioner police pa mene ka police wa e ka mana tu fo ke ko fatano me ko ni sol tau fata to ka ta jo me ko ya Moilo money laundering by drugs trafficking by organized crime. O pai fai pe ato ko ta it's a network. O hinga fatokanga mai commissioner police pa mo. Hinga fuga foi time mention fema go mau taliu ke kakai. Ka go pe go mea. Let us do our job con osi te ke toki lava le bataliu ke kakai. Neongo pai ke make sense e taimi. Kako u approach peia ke ne safeguard te tako toa. Atau lawa mau e mea ka toa pe. Ai ko taimi na pe mai ka tau lawa whakangata ai hu mai mono haka. Mahino leo ka jau. Ai ko tok taimi na ufalala i ka nau tol. O mau mui ke. E nei kai nau te whiuia whuki e au. Kau auia no te whiuia whuko e peu. Kaya ai kwa cabinet ke he o na whakangong na toki ai. E ko mea na hanga o hake, Kaya ai kwa cabinet ke he o mo te o kai mo brief mai o mea, Kaya ke, ko tono no behe ko whaianga maheni mo tua. Ai nei anga ki pea au pe police commissioner hangi he kau mea ko takai o mawhai ko ke he me mawhai police. Ai minister police. Kupu ano ako la polisi ko foi me pen te tat ko te ko si ko au ko yo ila ko fe tamai foi me ben no ta ofi he kupu ano e u ka no pe ko hai wai ke foga ilo ko hai wai ke fa to loi ko ka no ai ku hinga mai ka kupu ano ko me ko ke ne o mai nga fa matala ke utali ui ki fare area tali ui ke na fio tali ui ke ne ka gai foi tutto fa con i sutone super city he con i sutone ya
Atoi mea. Tako cabinet me no loko koe minister ai un taure ke hala fononga po ngawe. O koe ke taure ke he commissioner ko foi mea pe ta ofi lao policy. E close ua no e lao policy. Ke ua roto pe mo fa totolo ya Sylvester. Ke u influence mea ko ya. Sio. Eke. Kau te kapita tole ko mea po ni e ko no moni o ko fanga ta ia fuga o eso. E o pana ke ko winga e ko fa kore ko punis kala ni ke hau ke me faia ke hau ke me ai policy. E hanga puke mai loyalty ko ka mea. Ai ka ngau ko ni. Nga ke mau build ha atakai e lava o kene na loyalty o forma po fonwan. O si a we ke te lava ya ta. Ko ni ko awen go minister policy ai be fa hinga po boga wa fa hinga po boga. Pe ta ta wa pe ya. Mantu ko utunga filia. Ko Kako mea ko toton ke katoanga he fonwan o si ui mai ne afio ke pure ilere. Ai mea ko mea tau fe mau ne pure ilere pe o tatau e lao ke taha ko toa vai tau e ngai mea ko ataki tua tau tari ui. Hena pure ilere o si ui mai aki ai. Tari a ko te pehe ke toi o kaike ko hanga ai te kustio a ko te mini. I kai e tau lava tau toria o ave o whenga i ke to o mai e ngai poi whakaapa moi o toi ave ka sino ko whiri. Ka bau ko ui mai ngai sino whakasosiare ko ni ke pure i le mea e kona mua ni solo o keila mea ko te paisi ai whakaukau ni me whiri kakai. Ngai matungai pure angko na tuas. Ko stio aku. Si au ni o ai fahinga ulau mai sai be na korapa na to. Sai be na ai no ia. E ko Filipe ka kai. O kai pe fo wa so. Ya o kai pe ke ha me e ko pe ke sai ko ba ko pe. Ko ulau na ko ha me pe ko ulia ko nge ha me ko monaki. Ko monaki o si ko hanga o whamatala i ko e Latima House of pe mau ke apply i context o e constitutional monarchy. Kapos o mahi ko ni sultane ko monarchy can no longer claim prerogative power. Ko prerogative power ko e super power. Ko e whakareweleva. Prerogative power ko whakareweleva. Ai ko pehe ko he whakakauwha mau. He can no longer claim prerogative power te loa tas na talau. Ai ko hinga ko fe mau e tau tala noa. Pa ko mafai ko fe mau e ave ke sino koe. Pa ko mafai ko ave sino. Ke tau tala noa fo te pere o wai e hawa tamo e ko whakari veleva. Ai pehe. Ke hau ke pure i bere. Pa ko mea ko ongo e au ko wiwi ia. E ko si ui mai ne afe na e ke pure i le. Ke lahi poki he tala no ke patunga e polisi ku lahi pe foki ngahi mea ku hoko mga hianga maheni pe ngahi ume aku whamatala ku hau ke. Ka koe ngā kou foki manatu ke whakataha koe na mo whakafonua koe na mo whahako i whaane liua i he tala no ke ngahi palani koe. Ana inispe kita polisi ai paka toko ni komision na paka haa no lakanga. Na ia i o whai kia ngahi whehu i kia i. Tala no ni he tatau te whitu ke tala no ni he trucks mo umea ko ia. Pero ngahi whehu i ko ni na hange ha ngahi whehu i ko tuku aki i mga mea pehe. Kana maari ia he taimi ko na ele ai polisi ko ni komision na ko ni paka toko ni komision. Nana ne lea o ne hange ne tafulo i lahi apito ai kau whehu i mo talangi ka nau tolo. Koe ka mea lelei ho mo mai o tuku aki e mea ko ni ka koe kia whakamo oni mo ha. Koe ke fie mau ke mo te maa whai e mea koe ni ka koe ha mea mo iloi mo alangi a polisi he kumau iai ke whai ngā we mai ka kai e whanua
o koe ke mō mai o tufa no ai halpe wha mana mai hāfua. Ka koe ngā, wai tokolahi oku te mau e nau confident he nau whakaukau atu ke potu ngai polisika, oku nau kei whai peho nau whatongia neongo ngahi mea kehe kuni hanga whawhi atungia i anga koe ngā ue. Ka koe tui mahalo koe mea ia ko hoko he dai nimi, ka ku hange ko tala noa e piwen, tau whanonga pe ki mua, tau teka pe mo tau whanonga ko hinga he ku whai pe ngā ue ki ai. Ngā kei ka whakaukau ke ta whakoni ke tala noa ki ai, ka whai mea pe ta ofi, ai oa kau noa he whakailo, pia moe ke influence nau tolu hataha ke whakailo mga keisi pe he, pakatoe ngā rewa ke tapu i mo tolu ke whenga aki koe ko minister, pia moe police commissioner, moe toenga potu ngā ue, ko pau ke nau whakahoko mai ka koe ko ngā, o mahu inga pito, ai whakaukau ko ia, he ku lahi pe whakono tala noa ai issue ko ia pe hepe, ko police commissioner, no whapene whaileini koe, alu pe ai minister en whaileini koe, koe ia hao iwi au ma whai ki he, koe mea koe tala mahe lao, ke whai pe hepe, police commissioner, ka koe nuku mahino i whamatala ko ki o mai o ku. So ki whai mea pe e taha pe ua ku tala mai ke o te mō kau ai kau politikare, kau minister. Ko toi ngā katoa vai au ku o whia mau ke mō ngai whakataha ka lawa ke ngā uno i potu ngā ue ki moa e pimen. Ai peke te whakarea i peson. Ko whai mea pe taha koe ke lawa he minister polisi o kau ai. Ai ke o hai whai loko hai ke o whatotoloi. Whai mea pe taha. He koe whai mea koe na o stana o pia koe whai hai cheki hai o siko koe ngoto koe asika. Whai mea koe te utok tala noa au, te whenga au, ke tala noa ke Prince Kalauni, pia moe ne awhio ke mea koe ia. Ka koe nsolo, ko ono whakalere mea koe potu ngā ue, koe tali ui ke mea, koe directions, koe hala whanonga ke whawai potu ngā ue. Ka wate whakaua koe ni, ko au ko alu ke kabineti mo wharearea o kore e nau pacheti. Ko au ko whamoni whakaosi pe wholau e komisiona pe mo kau ngā ue ki a whito. Ko au te whamoni whakaosi ki a mea ke nau to o hasirini o whaia ka mea. O mo pe eka pa te nau ai ke mau hanga hangai. Ko mo pe eka ko ha mea iku ke ai. Ko mea koe nau whakahoko ai ke police commissioner, he kuraki huu pe koe mea. I'm not here to establish ke kumi haku mawhai. I'm here ke uhanga empower koe ke whakahoko whatongia e rawa he kau ngāwe he police force o liva e nau duties. O tanga e weila winga ko ngāwe whairea koe duties kai koe nau job o ngāhe koe taimwete nau whao e nau whatongia ta tau e pepe supervise pe wai e supervise. Ona moni ko futai mau sia pe e sia kuia pa ko me ko ya hange ni na fo ko na toria o ke he pe re ni a police commissioner pe ke he pe re ni ai minister police ko toki Portugal fa se re ya pa u ai ulu ko no natural ta be ulu ka ko ui ko foi hai check na fai o siko go ngoto asika na hare wa o te kate me goni o sho me goni go to tano ko helati maus o te ge ja fonu ai mamani ngai fonu ko ni weri pe ngai fonu ko ni usi pe ngai fonu ha te fonu pe ke fa o fa pe ai police commissioner atenseniare mo ka fo mau he foi kato pe tameta tamago gui ko o sitio penolo, quel penolo, Ai ko me o pau ke vete foi fihia ko pau ke vete fa sistemi a mea ko ke uhinga le rei ka lava ke tau ma o me ko gui o kore mai ne afio ke pure ile ke lava ia he tu pure fonu o te loto aki pe te fam pe te finga ke pure ile ka lava ia pau ke vete fa sistemi o gafe e fe hu hene o mai ke o hanga po tu ia de me ko e ke mai pe ku ke o si pe ko mo oni ku o fra i lo ko he atenseniare po o fisico ya ko e contempt of court i ho disclose ko case ko trucks ko i he panke pure
O te whakailo, pai welcome ka pai whakailo. He ko ngā ka tauhanga tese tau koni sutone. O keira o ke silo choke tau koni sutone pehene anga no whaia. O pau ke hanga he minister panga o tis close ai panga ko tō peu ne mau. E foi tau whapango e mai panga ko tō peu ne whakamore. Sai. Ke kau minister, kua pau ke nau tari whehui, ki ha whaahinga whehui pe. O mai e kau whakawhareare. Ai ko poini e ni. Puke ai ia ke pehe, nei ki hange ai whakairi whia mai foi mea koe pehe o kusilai wa. Solo, o si hoa pe tahau whare verewa ne pure. Kene hanga silai ha mea mamani pe silai ilangi. Kai ke tui au mau e mawhai koe he kau wha mau ke nau silai ha mea, tai uhinga liri. Koe mea koe whanonga te tau whawai tau tolu. Ka bau pehe hata haia tene hanga he a te tine, ai welcome te. Koe au koe mea ko loto ke vete. Hanga mea koe nea koe whareare, ko loto ke vete. Pe te tau kei, te tau lava mau e purerere i, he tau kei mau e fukau kākau, nau tau ka vei, ke ta ofi lao, ke ne malu e whanua. Lao koe money laundry. Koe fuwhe mau whakawawawea me ngai pange mo stakeholder. Mai kau tū. He koe no inga he koe money laundry o ne hanga whai viet, au no trafficking e drugs. So ke au koe ia, foi ata tau pena e whai e palparemo koe ni. O tuange mai ia me tahiti. Na e mau e trucks ia ego. Whiunga mo taha piliona. Koe. Mai te, ko whakau kau. Ngai fusirini ko ia. Ko haia tene mau ngai fusirini ko ia ki ne whai umea koe. But money laundry pe. Ko mon staff o o e neo tau whetau lakta tol mo ia. O winga no fatu e ula o ni ne hanga. Aki au o ko solo. O stala no au mo ki mo tua loya me ewa. I tamo ne suni afi. Si o fano ko ne ta no mo le no foha ki he truck. O solo ko tai toka nga pe ko ke umea ko ni ke te ke whakau kau ke tamte hata. Ko te ke mo le hao foha. Ke more o te ke palpare mai whana o ke trucks. Kako lau e au ia whana o e kakai. Ai go whafufungai me perspective o ia. Ko nau whana o mau he trucks ko whana. Pako ongo iau pita iau. O si ongo ke kau kākā konu nau mai ke kume nau mo ui. Pako ko tau nau tu whatala noa heni he workshop ko ni e whikau akpa mai u. Koe tala noa whoke u mea whaka computer, mai u network a koe ni whakawhaihia. Koe tānoa kau tama ITU na mai me Bangkok ma mea. Koe whaihia tai mingo os whetu tuku mena tol me normal world ke cyber world. Koe money laundries. Koe si olewa koe kia ike mau whai e mea koe niu. Koko e utat ko hunga be tai tokanga ka kai ego te e na la vea o ilo hoga o koha ne afio ya fu mau fai he trucks vai o pego me go yo to pick off ai me go me te wan be me go ni o se ai mai he ko nga go ni go he o ku wa o fretti na dol he ka network ka ne trucks Kon moni go uhinga go ange au go ki space. E te whare a be benefit of the tauti. O kore te peke kakai ke moanga tuange whanga mare. Neongo e kai ke uhinga le lei, hai uhinga kai ki te whapunihiwa, hai uhinga reduce again. In a matter of time,
ko lava fala ge me ko mai ka o sang ko mau ta na ko tang swak ka pa na mo mai mo to update ya ko at the end of the day ko te update cabinet ko cabinet is the ultimate authority governance for one ka te ka mau pe u to ke ka o sai hoko u me ko ni ke e kau aki e lava ko me fu ke ko no fo to kanke tu ko ai mau nga mahe ni mo ai pe ko o mai o tala no ai ke huinga lelei mai o me ko ke huinga lelei pe ko hai e ko ai me ko fa no me per ngese ni o sensitive si e ke tau ke fata mai fa ko ke senturi wata au ke tau hanga tala no ai me ka to pe mama e fu ante pire ala we tolonga mo meri no mo tulo fono ai wi wa kui ko tapu ni kone fare area tene lava reva o mai reva mahino reva ia ke kakai fonua kone tapu ni be kone kamata reva ia no fa ata ko ia ki mo tolo ko to be como na fili ki mo to kakai ki fare area ke mo ata reva kamata reva fa kau I mo campaign ni be mo le sisita manga me be he ki he fili fare area ko ni oku o ia hata e whahinga mea guliliu ene tuku koe ni lere koe pure anga peka aku mo ngahi mawhai koe ni koe kau minista pure anga ku te ha mea liliu wai ki he lere koe ia ki he ahai whae whili koe ngā kalama ke mo ata o whahoko mo kempeni pe oku pau ke mo fua pe mo whatongia mo whaiha mo kempeni he taim te tau pe koe pau pe ke mo fua mo whatongia e koe taim pe koe o se koe whili o se koe whili I novema ka mau mafuri rewa ke atika. Ai au ku kaireo ke mau te lava o whahoko atoi mea te ke. E mi heni me a whiri mau ke cabinet pe. Ka wange ko lau. Ai au o vare a pito ko whanongo toki tāpune whare rea o kato, I o katopa. Au tāpune ne a whio, official closing. E tō kaipe whiri e pa tō ka ko taimini au atāte ai kembeni me heni ki novema ai ko whanonga pe ko novema hua no whae whiri koi Ike, tau te kapita tohe mahino e toko mai beu mea koi ko ti mahalo ko ni tu ko ia e pivent ko taki asma pe foke da hokot he mea ko ka venga fogena ta tuku ke ta talanoa he ahoni ko ngahi principal ko la te ma house ka ko wakai ke ta taimi ku o se ta fi ho ta ok ta tolo ye la te ma house ke ka au e gono mo ni ko hinga fata no ke matu ngai ke mahino ka kai ke fili gani ko he fo ulave fo gai he ko talanoa ko ya ko fo talanoa isa concept o ku ne hanga o fai ai good governance I he atakai o e democratic country ka ko me ko hinga ko fala fela ga ko fela ga o fonua democratic ko ne pasiki e pau hanga o framatu unga lele ai ma uinga o inga e ta wat to fata ma fu democratic ma fonua out of context o ko si ai pe historia fu no ani o si ai pe ke auya ko me la hia ga o xiogo si me na e tau ka a crise ke pure le fonua ya o huma yo tau ka ke pure le fonua without knowing to ha me a honi o ui mai how ne ai fonua ke pure le fonua e ke auya o ko ne la inia ko ne kakato e me ka o me benia o fai ko no mono ngahi mechanism check and balance I he tau lao constitutional safeguard constitutional framework legal safeguard legal framework ke peheni ke fai hia pe o ke tari o accountable ka o fa o pe o accountability go ya ke toki fai he kakai maulalo ange ka toki o mai na tolo ave ki fai hop ka go fa hoko go he ka paipa ka yen ke ngau la o ye ai go kia o
O ko roto au ke whenga o ea ki le au pe to mai puri ni skala uni ke u safeguard ko ni. E uri cashless pe ko no pere ko pe ko minister ko pe ko whafonga ko. Ko ton ke lava e tau ngai mea ko. E o ke ilo ka pai lava he lau mapure e tau sio kita. Ko e tau ngā unuia ke pure le rei. O sui mai le awhio ke mo whai ho mo ngā ue ke pure i le rei. Pea o hake whakalufua. O malunga ne o mo sio kita. Mea bene ui ka akris. O mea bea ko tui au ki ai. Ke hawe ko mea ko tuku ai he foi mea. O kai o hau ke pe. Kau ke whai koe pe teo. Kau ke whai koe pe teo. Ka tau e pe. Even in I cabinet. Foi mea bea ko tui au ki ai. Ko mea ko pe ai au. Ko kai o hau ai ke. E kono mo ni hanga ko pare mea. Mo taon pare mea. Ko mea una tui ki ai. Ka pau e tuku e tau mai ka toko ai mawhai. Ka tau mai whinga e ke pure I le rei. Ka koe me whekau e a ko loto ke o almo e ke whiri koe ni. Tau ko si hanga na uwhata hau mo kwa e ngā ka e ngā I hati. Ko na ke pure I le rei konua. Pea pima muta take. Na ui ngā peo ko ala tau ko makore. Mea ke unga ke ongo. Kai ngu hako ai kahi. Kai ngu lulu ai mo fuike. O koe e te toi haulu pe kilalo. Tau ke runga tu. Alu, hokat. Koe ia mea e koe back off. Ko to fola foke tu I o mana tu I hake. Piven nai e foke konga ne to fola na ne pehe. O kufia mau peke hoko atu. Ai whakalelei whakapolitikare. Tau te fito ke ta whaaki koe ni whakalelei e ta whaaki I he ngahi mea whakaekonomika. Eko whatontonat. Koe mea monia. Eko whatontonat. Maka tuunga I he lelei whaekonomika. Ko hau pat maka tuunga ngahi. Eko poini en pet. Te utatu. Koe yo mo I leo ke hanga whakau e ni awhio. But to me he read ko ya. Au hoko te he ngai whaere te mokalati. I hono te telefonua. Te oa te whakau ni. Ko wingai tano ko ngai telefonua. Makatunga ngai. E tau tunga wha te mokala. E tunga wha ekonomika. So ono whalere I gonu whai e u public enterprise. And we are able to cut the cost. I reduce a tariff ke le le ai kakai. Ki au mea uhinga mai kai ne afio. Ko ki au ko wanga I ro fo ko but that's how I operationalize it. Mo mai o pure I le le fonua. Ke ma o he whakaluku fua I le le ko whako whatumia. Ke ne hanga whakalaka ai e tau ngai fua le le fua te mukalati. Ke tari ui, ke pure lao. Ke oa te ke hau pe o hake ko kulau en ko kulau en ako e mea kuia. O kutone ko nisi tone ia ke hau I minister panga o disclose mai ke funua. Kau kai ne hanga ia tala mai kapa he kai te ke hanga disclose. Malava ke ngau po pula. O kai te lahi a ke tau on fulu. Aya kapa na ko me ko ki ai he ko men ko fatu ita ko si o ke ya nga falere mai ko na mo ave silini ko ni na mo ave gife tamai confidential ya silini pe ho ku I ke confidential ko ne tu ko ya ko ngau ko ni ko mo fai he pure anga I he fo I taimi mai ko ni o ku mo whakakau pe ai u konga ko ia maho inga ko ia o ku tofolofola ke ne awhio ka pau ko anga ia whakauhinga ke pule le rei mahino ka dea mo I he wha press conference ko dobe mo talanoa mau pe mo pare mia takon pare mia ke maho inga ko ke pule le rei whanua aia o ku kau pe he mo ngai ka wenga ngau I he pule anga lolotonga ko ni mo whakalere ai ngahi mea ko toa ku mo ilo ku na whai ke tofolofola mo hoha ke ne awhio
Mas tu solo na taos program pag tala no me ko ni. Tingo na mo ay mo phone me kapneti. Ya o hake fo ke la wa. Mo ma ha makatuunga. Kita tu fo ta. Tao mai ko ni tao ha ke. Tao ha pe ta to ngai platform ke. Ako ho pe mai ko ke tao tu fo ta ia. Na ba fo ma bo le ba. Hui ngai ma tu fo ta. Ke pure ile le fo no. Foi principal be ko je to no fo ta ha ya ta si to e ke horo ga ta. Foi to o mai pe pa ka net fo ta tau ye. Ele ke principal ke pure ile fo no. Ne more pe me ai wo ne. Ko ne tu fo ke mua. Ma de he ta fatala no ko fo ki ma be ki mua I tua ho ki fare area tai ni ko ga o ke kabineti. Ko te ko ne fili ko ni o ko a ko ki ai o ko be ngai me ai na ke ki taula to si o me tu o ke lava si o ke tai ni me loto kabineti. I he pure anga me a. Ko matena ta fatala no fo ki mua. Ko o mai pe ngai fo ipiliki o ma fa ta I mai o fa o ke pure anga ko ngai fo ipiliki ke ani ko ange ko ni ke tala mai o fe ma o ke ma to unga mo ha ke pe ko fe e fa tala no ko ni ke fakapati o ko ai be ko timeline na ta fa tala no ko time ke ta unga unu ke fakapati ko nga ka lava ke ma wai e pure le rei I tu da ni mi ho vakai ke mo ha ko ni mo tata na ki mai ai ho mo taumu ko pure le lei pe ku lava pe ngai sino ke ko ha o mo nga o pe ke fo I taumu a ko ya o gua de me ku li ai I ho fakau kau e ngai me na ke fakau kau ke I mu ka ku ga o ke kabineti e teu fili ko ni ko ia so si malo bito ke nga kita wa ma bo ta ke ku be hospital tai mi ka to ki ko ia ko e foi fe hui ma inga fau e foi ma ra ko ni e ko hana morning pencil kapag ke taulawa ngawe e foi fotunga o e ahoni ke ngawe ke tau ko exist the only next best solution ko fa pa the only next best solution ko fa pa kapag ke taulawa kau talate foi mea ko ni solo foi mea ko ni tau toki ko tau toki experience tau mai lahe u mea ma furi Quando toki lava ni so ko talo advocate he mo meni ko ne demokrati pe ko patoa pe ko ke fili he kakai ka no pere talo no advocate ko hano inga ke hunga ke tango na minister ayo legitimacy tango fili na to ke cabinet legitimacy tango na fakau na to ke foi tai mention ko ni ke o te na to kau he fili kabineti. Kapau foi direction se no ku tofa mai ne afio. Ke o mai pe ko to ta fite kakai pe fili kabineti me to ta fite kakai. Kai tau te toka da toria ke fili ka no pere. Tau ko existe toria. Kapau e fatongia ka no pere ke tu ko mai o tila hosi. Fa tau hosi. Ke kumi ha fainga marie. Kanau whakapalanisi ke nau hanga pure I le rei ke nau hanga o honge pure anga aho ko tampe ke pure I le rei pe tuange pe kabineti ke tule kakai ko si kakate foi me ko aya ko pe ki aure wa he wango usio hei kai ke tau sio kehe ko foi me ko ni o me amoni solo neongo ai pe ke pe una usai ko hinga ia o nau corrupt ai he kele mo me ka ke oange e nau peki ke nau comfortable o kai ko winga ni o pe wifi ya nau pe nau to he kai pe ata he comfortable ke alu pe nau tisaya na to issue ko ala ke lao ya ka ke au solo o cost ko lao me ni cost of peace and unity Masi mana to go mato tanga take ia. Ka ko te sio ko he ni so te sio ko himi ko lo tu ko me ga to in the twine ta wa ulma.
Kapag hanga ki ho e ko kai ki paanga ki potsias ko ya pe ko ki kolo ko ya. Lo ne as mai pe ki fai ka wa ko na pe mano lo mari me mai ko je ko me le ta ko uhinga po ini. Ka ta te la to li fu me. Lo pe ka po te tau timori se me ko ya. Pa tau te lava hike fu fa pa pa ga ta. Te tau iku, te tau e ta do ani ko lava si o tai mini. Kaya wai ka kai ko ya ka ju fa ya ko ga na to. Tau fi be ko nga ko minister ba ko. Ko nau ya na tula ya. Ai ko pe pa ga da ha to lia o strengthen nga institution ko. Me aga to ka ko for system. Kai o tu e to lo to ngi ta no ge me ko ni e ta te ta no e la ti house o principal go nga wa ke kom ni weli pe mo yang tu e ta ko ni su to ne ki a o ta so no nga mai ni ta val fini ma ta te ni mano ni ka do nga i o ta Kai que se ko te ki fa la pe me se ki fis Tama ko ni ko no Palestine ko te mi ko tama nga popular ku ko wa fe. Ka ko na tula ya ko politiki te mo kala te fisi. Ko pa be ke fili he fare area ha head of state. Pero head of state ko ya de oversight. Ko ya tene iso fare area ko tene apoio ka fa mau. Ko ini tu ini que tau algo que Republican ko ni ba Democrat ko ni pa tau tu fa tau tu fili lo tonga ko ya puke mai meri no he foi fa unga ko ni to me that's o go no pe me ko hanga tu yo obviously ko that's the cost of peace me ko hanga tu yo ai me ko that's the cost of peace e ko si o ga ko ko remove ko ya solo tau pe hypothetically tau pe remove tu iri kai to ha fainga whakatau hosi praipi mo e fainga whakarieria o mo oi ai fainga te fainga ko nga te mau tu o whapapa wa it will never work and I don't want to see my children now grow up here foi hata kai pe ya o strategic picture o wai o big o reckless ke big o ai no ai o whakauka i bea mea kai to pe o Ko te mahalo ku mahina ko te ka venga ko ni te talahi no foto ai ko waka ko ki he la te ma house ko ka venga mamma fa abiden mo lahi mo fe unga mo ngai me ko ton ke ta tala no ai ko te ta ki lele ta he ka venga ko ya foi programa si pe te ta to ki afe mai ai be fa lo loto lo ngai isi ko ni ma inga bito ko pa ko time to ton ben ke fa tala no ke ngai isi ko ya ngai lele ko ngi no be ma ko wa me ke loto ke ta fa o se ki bai gai te to ki hokot pe hui ka o i kai jor malobi pe sai pe te ta to hokot te hui ka o ka ko no moni ho lau me hen ke fi ma tu na o slave ta o ya o akilisi pe na ne ma o ai fainga momofi fainga fra papa ke ne hanga fi ka kai ke ngau mo ta to ri ko ya mo sia ko so Tata no ai ko la ti ma house tata no ai tau koni sutone ngai ma fai ke ne puke merino ke tolonga motulo ne o mai e pure le ke fuan pe me te tata no ai bene ake fi kama ta be ka ta to fa hu me be ta ngai issue e ngai ko ta gon ko al vai ko te alki Solomon he ko ta wastewater system da comunista e quando pode foi para ma faga loco fu aí si hono tio e faga reaching nego ni ai tau kanga go ki waste pe alo waste o tike o fokia ke mauanga vai tau ke vai tu pure va do inu me ai Oye, te algo ngai me beheu. Ka jo alu ki
i Solomon he o se kau. Ka fok mai au ia ki tana tunga au ki foha he ni September au ke uraki. Au toka alu ke whataha kau polisi regional security i siaina i September. Ona moni ko no kiau e ko i no fa toka ke tau filisa. Toka au ke fatu ngai system ke malu e ka hau. Tokone au pito funky whataha ko ni ke hanga formulate strategic directions. Ako o si ui e whataha pe mo energy sector ke whai monite ko ni ata iwa, tawalu, te mal de mauto communication sector. Kono moni in chaos, mo vekte, ko ke lava, tokone au pito mea ko ni ke na. Kako mehenia ke whiri solo ai o imagine ne tolu ta no foi toi. O ko loto ke ta no e faunga fa politikale. Ngai principles pa tem kala. So ke lati ma house ta in the nutshell lati ma house. O democracy for good governance. That's the nutshell lati ma house. Mari e au pita kau, ko me pena wongo e au e me ko na mau fai ko ito. Ko na confuse ko ai foi context for te mokalati, o foi context for constitutional monarchy. Kai ke na hanga o just contextualize the lava flow. Kai me ke na to ko ke so ko fo malo te matai. Malo bito piven fa malo atu he fenga mari fe fini ula ki fai fa tala no ka te koi ta toki sio I he ta proclama ko we ka wa fatu piven ke te koi ka mai family ki fisina alo so fatu koi fa malo te kainga I he lama ke mo ka mai he ta proclama a honi lava fai fa tala no ki he minister ko fa mo at beka mo tol ko tu kwai ni he kwai ngai fe hu o fatanga before ku wawe tai meni he malere ma ki mu aga to ki ha u fe hui ki mu ka ku mo ilo be he anga ko tau fa nga polo kalama ku fa ko ke ki te lava ki tau fe fok a ki holai ka me be ko to ku pe ke ngai polo kalama ka hoko mai e be me fo wa ai to mono I ha ki ngai fe hui ku fi holai pe hange ko ia ko fa wa to mo be fok he tau ngai polo kalama ko mo oni mo loi mo totonu mo kai totonu ko me ai au ke to fa mau e ko fa tong ya au ke we ke ki he ta go o ku polo kala mo me hango ko minista fe ho ipo ulava ki ala ke tai mi go ya manantu ki fa no e ke ko tali ko minista ko tali pe ia o ku ma ke o atu he ko polo kala mai na minista pe ko polo kala ko tali ko ma ke lava mai ko totonu mo kai totonu ko ti ko os mama fe unga pe da toluia I he ngahi mea ko tau peku tau whanongo ai poka polokalama koni, poka polokalama ke he pe, poka polokalama me fe, poka le tio. Tau os mama fe unga pe ke whanongo kia ngai wha mama, pe uhinga lelei, pe ikai, pe ku wha maoni fo ke whatala noa ki he whawhai mo I kau palofesa pe me ni ihi, he ngai tawha aki ko, he ngai malai ka te mika, neongo ai ko he hae ngahi lakanga ke mao. Ka koe mo o ni ko mea ia whai wha apa ki ai. Ka pau kwa ke au ko palofesa ka mo ni ange o uhinga au o tonu ke tau fa apa ko doa mo ka palofesa ki ho uhinga he ko ia mo oni o ke o mai makatu unga lere pe mo uhinga ko uhinga fo tau fa kata yo pe he dai mla au o me makatu unga pa o me mo uhinga ko inga ko o mai pe uhinga lere te mau fa apa le ma don ki he uhinga ko kuke o mai. Pako mau whamalo at kating mo to kainga. Lama ke mo ke kau mai tau ngai polo kalama. Tata fito ke ngai polo kalama ko o atu. Pehe ke whatwhanua fo o. Waini ihi kuna au tohi mai na whawhehu I pepaka ki utokanke ka guau ino o laku mehe ku I meili. O ku wheho tau whanua da dog mo te whatwhanua ai ka ko whakata pesi o ke ai o koe ki aha. O koe ki aha whanua ai e whatu ke ko tau tala noa koe ke I ngahi issue ke mama
Mangatu unga behe ko fat fonua fo o be ko tala no I hanga hi mea fo o he mama ko o hinga ke whakau ko hinga ke tau hiki tau tolo no fo hawe du ke he ka ria ko tau fonua tau ofa tau fonua tau ofa tau tui mo tau ho eiki ko tau ofa hinga hi mea ko tau be ko tau wai ko tau pore hinga hi fonua ko tau be ko tau iai ko tonga ki tau tolo pene o ngai poko whia whetu ko tau moko sia ai hinga awe pe ko tau whainga tā I ai he no fo ko ke taimi ko toa be ko alhake ko tonga ki tau tolu ko taimi ko tau ofai mo tau mana tua ha tau ki fonua ko tonga ko whaampe neongo pe ko whainga ke e tau ngahi tui ko hai mea ko ke tui ki ai ko politikare pe I hanga I tau whanonga at the end of the day ko ka tonga ki tau tolu tau ofa ko toa be ko tau fonua o whaatu ka mo tolu whataunga be te mo mao ha weekend lele he weekend whamanatua tu pe tau kau sponsor mo whamalo la het kating motor ko South Pacific Loans ko kau tahaia o kuna tokaranga I bona tokoni I mau pe ko tau ni e wha mahalo I manatu e nau I pe mau pe I Vipon Media mi Januari ki December even pe kwa ngai polo kalama kwa lele atu kuna I pe ke tokoni whapaanga ai polo kalama ko ini ai Vipon Media ke lava o atu ke a o atu ke tiki motolo ko to be ke mo manatu I motolo ko mo Nusilani mo wofi holo he ni ka kuai ha ofia ma fa paanga pa ke manatu ai tau finance ko ia au ne toko ni mai ke tau ngai mea fai no avalunge au valo hiba valo lea ka starek tu po pe mana ka ngawe au na fia ke toko ni ki motolo I he ngai fatongia ko do pe ke fia ma fa paanga ki ai ka ke ngatai ka ku fai pe fa malo ke tiki motolo I he lama ke mau ke ia fea ko e tau wharekosi ma wa ai ni Nusilani sai Francis Tickets ai tu ia I oreo a fika tahi ba bi ai Moinui Avenue o ke ke heia pe mai wa ko ia I tonga ai tu ia fika hiva hanga tu ko ia ki he tau mo pe building o matunga hono ia ai ngo wa ko ni ke ki modol mo folau ki tonga ke ona ki whakau kau o ku kehe ai anga se vesiko fai me tonga pe kehe mea koko ke huai o teu ia I hofofonga ke whaafofa mo ke talabo te ke maupe mea tatau I Nusilani e whakaafofa mo e haisini mo e hape hawhainga mea o kwhai Nusilani pe mo Amerika pe mo Australia te ke maupe ia I hohu ke tau wharekosi ko ia I loto nuku alofa ka ke te ke ngai service ko te mau whai maau o ka pau te ke awhai o kosi ho uluai tau hangana ki adueni I he September mahalo whahoko ai tau taha ko ia ai tau wharekosi ko ke ilo ko hai mea hoko ai te ki announced pene of ki ai ka whamalo la het ka ting modol o whamanatua tu pe ka ting modol ko e tau nau kosi ulu oku I kai ke te ai hana te ke mau ke whainga mea pia ka ki te hela ko e he te whainga halo ke kumi atu original ko doa o kwa ni factory warranty tau e ua ki factory ko hinga he ku mau wil pe matau la hinga mea ku kopi me hafua o ma hana whatau holo ko filia a koe ka ko tola ka kai mo ma tala mai ai mau vabe nga himia mo whatau he karase mo hafua ko ka palpale mai a ma tol ko palpale ma tolo ke ma talat ka ko now go dog mo whatau atu ko original ko do aku currently a hono lele pa mo no sai nga now ko ya nga he pati ki ai mata ke nga he klipa mo hafua ma ka do ate ume ko ya I he brand ko ia o e wall o kulahi au pito ai klipa kola klipa lanu tonga hai ha ko e whainga lanu ko ia klipa ko ia lanu ori ko e kalasi lelei a pito kalasi ke he wall o kumama o atu ko e papelis o kumama o atu pe ngahi mea ke he ai I ngahi original ko e tau pop wax mo sa atu pe ke asmanga lai ta ko na oku ke ngata hene phone he na te phone he loki ko tuku ai ko ngang mo o atu lelei taha namu lelei pe me lelei taha ke te koe ke te ko ulu ko me ko mau o ko sa ia taha ia he pop wax o ko ngau e ke pop wax in Uslani ko me ko sa ia taha ko ke ngau ho ulu pe ko ke mafuna he time ko te pan e ko to ulu pe ko mo tol pe ka kai tangata o to lelei fo ke pop wax ki het ke ka kai fefine
taime oku manaka pite ku wanga o fefine una te ala mai no o to atu me ku toloa o ngawe aki na sai apita ngahe kona ulo oku teke ngata hene sai ke kakai tangata ku sai ke hano ngahe ke ula kai fefine ka teke mauia i he tau waa kona i tonga tapu ta wha aki pe koia o Bates Fashion. Ko e taha na da ko sponsor Bates Fashion store. Ko tui te ke manatua ai tau whare koloa wala. He taim ko toa bea ku ke sa ia he tau polo kalama. Pea ke ki ia whea tu he whare koloa. Ai se Bates Fashion kumi ai. Pa ko wha malo ke o kuei e toko lahi ia mau tolu. O mau whaatohi maa tala mai. O mau whakatau wanga maheni i whare koloa. I he taimi ko toa bea pa ko wha malo lahi atu ka tiki mau tolu. Ko e whetokoni aki aku tau whai ke lawa hoko atu. Ngahi lere koe tau ngahi polokalama me Fipon Media o kumo tolo kumo wawhea tu i he tau whare koloa te teo ke te tuuta tuma tau uta fo o ki tonga ko ai pe tau ngahi uta fo na as tuuta ki ai ka te ki toki mao bea ha o wawhe ki loto o ke wakai ai paku ke o seanga mahen pe koe i he tuu koe whare koloa ka ku whawhe edu koe ke lava tu ki ai o si teu i ki helelei taha mao koe ngata e tau polokalama ki wikeni aku whamalo ati ka tiki modolu ho mo kau mai tau ngahi polokalama abau ke Asteria manatu ia tu ngahi maka ko ia tesi lawa ke kau ke firma o ha maka ke to ki o ngahi o whaanga te ke lawa o whetu taki ke whia telefoniko na wasi atu e lawa tesi o tokoni atu ki ate koe pa me Brisbane Australia mo mea tau toki whilongo aki i he taimi ka hoko mai toa whatu